Kali kat live. Tamal chile pangkom. Tingin tres kal pangkom. Lekewo tamlipan deginti. Kewo. Kali. Wana matamil chile nta kala mi kada sanu nana yak nakteshik nakat fafash namit. Takepel chinge. Namanas. Nangishe. Like share ye. Kaya kat nta sanu mit lash nge. Like share telegas lowoso. Mitlash Kosrae, Mitchipatagonge, and Mitlash Kosrae, Pangkom, God bless you, your family. Kulo malap Karslan, Metnagay Wakipelching. Kutin Bell, Nagadasum, Nagaon, we broy, we from Nikesla. Why not Matomlichil? Like share telegas. Spelling like share. Na follow na euros. Well, katli large machilu mauchakingena. Evin ko na manas likiyac comment faklakum tagayeme. Ayok ginagawa like share ye telegas laws. The live cast laws. Osli Paing share. Tamil share le wala taking tres kal barshino. Kada akollah ka din tago. Wala nama akollah ya ki get tushtea. Main speaker la sa Tamil taking tres kal. Akketeyac shell Tamil share le oyego. Ngali la arsh on course. Mo digash patagogne tari. Amna shwela kamenan. Digash cash in cash. Yok ginagawa ka marshie. Ang akollah mo itlash ngayon kaksakin God. We met nagawa kaksakin God kepelching. Kaya wala na la lilchi ba usiga din taga akollah long. Tamil ci buyash nga il cash met lanay maker Abram Pangkom tamlil loke Ilash lanay. elash lanay. Okay. Maker shikeli la pa confirm ya wanangan mo elash lanay. Aw. Nice. Right. Wana tamlil chile faka tikin tres ka elash in Washington safest city in the whole America. Tigin. Good job, America. What about America? Aw. Texas at Pinon Hills, Tamil Chile. Tigin Mekil katash Texas, Tigin Mekil large killing. Siba miss call siya oral mo siya nga. Tamil Tigin wanangan mga miss pe call siya rum. Siya ko lup. Wala. Tamil Chile nga mga pangan ko mapula akong tago. Lokak siya nga lengan nga liya ko mo yun. Na mitlas ko siya kada ako na yung pange. Kad mit na lula kada jinsun po siya si Tamil Chile ta kalam niya. Paing na namnas kasi siya kaya fashion namnas like share live cast lowos. Tamil Chile fkain nga check my kan siya long per time. En ngayon dek family no ule pa ngayon. Kadasig ke amo 70 degrees. Debat na mo weather in California. Isun lam ngaul kuma. Yet area winter asik ang ngaul. Ta wangin le wangin le safla. May sas. Katud pa may sas. Alawo. Tingin tres kal. Fkain nga. Kato weather nga no eh. Alagato, 64 degree. 43. Wow. Right? 64. Tamtal si Wiyas pange. Silinta Ezra and True.
mwet even by bang mwet me Fort Sam Houston bang tan kiel chia tikin suwa bangan Selinta by kumbangan kalkulo malap Okay, Selinta Benkel taking Srui bangan? Bangan how Oh, okay. how bangan na mwet lola mars get life casa namanas wana kum daliel tamalel tamtal buyas ngan likiyac kamen noman akating pel na life mo bangan pela kada sum na ke onin kesla taka na ke proe shel dikin treskol atamal chirle lat ka ulgat lagay wine pine with lush wala rela pa announcement may na nakfashiya ko with that being said namnas kotsum usya onin kesla well namnas we got well kulomalap wana nga kalimipinga namnas we got ikasa si proa tikin treskol Paing kom siya uluman katausot pala na siyum Ay, lumalap. Ang Paing coast na kayo. Namal siya ulit, namal lilipan. Uy siya uwan. Coast na kayo, mauchak tarian. Kada siya kakataga ni siya klang taga ni Lasha bagat fast na met. At mas we are bright. Kat si feedback taga na yeto. Kat flat lush. Kay KahsInKol si dalutut kan kaslom. Ay metigat fast na met agat mishesyung. Kat lush na nakmanas wikat. Kaya taga ni Lasha kim mutawaek na kisafla. Kat kulamalap na siyong kilang silom na siya dui. Katakile na liye. Kaya mol pa siyong na inge. Si chance kung si daw siya na siya kading kain. Ako tuloy kat na yung. Kaben mendalayak na siyong wiowos labay. Siya skray siya yung si fanan to. Siya kung sapay main mulikat lamay ito. Kasto makakayagat nagkulansap lom. Ayem na kayo luwa tolo to kaniwe. Kumaya basin masla. Panangkipay singe kat lalving ila kumwikat. Sibek ngayong na siya kading kain pray. Kimet lash mawikat beto gani kay KahsInKol. Kelos na kayo abe mamdayin pwede nasyo laki. Met siya klera lash mafashtikikat. Afin ne met wiyash pe mamdayin manasla kamasla kay KahsInKol. Dalin lom siya ka hospital kat pray kelos. Wiben atash kawiyash ma. Ashpe ke kaper kay KahsInKol. Kat misheko mo ka. Efin ne kat ma 4-4. En lupa siya makaluklas kat mo siya kakatlas inaklalay yung mga likiyac. Lumalap na siya kikastom dakain siya dakalyam da din siya kay KahsInKol. Ekat kaksakin gom kivision siya kung saan siya damlo siya le. Dagkastom in fakir galit na finfelo na phone na rekmakun internet ka oye makato rekmakun kay KahsInKol. Blessings lom akin siya ulongin Anjuros kayo, inge nakkayakat, but wiyas na kayo mawi, fakik kipeng wasinge, ekat na kayo mas kaksakin lasin pastiko. Yok may siya klas, kakat las kadedala kum damana kayo, ekat palalfingi kom, taga na yetom mayen, top na kayo lasa das Washington DC,
top na kaya la siya one gave sa government kayo na simit kung magay na kat mode si fan patop ke asyo pa ng pas paingat nila yung inmalal fungikom na pa itis kahit na kamisi kasi makluklasyo dokumento del mode na ko inge katalal fungila kamiskat imuikat ke kasine kakemolwasyo amen the lulap belang flock na wiowos EPS Amen lulap tamil chelle ngan wi kong taking interest ka rin makalan pa tampal chuwias ngan melise tosie ikaw point ko was ay wala nga kalamya kada sumyal tamil chelle nandako ikasla kya tram fine with lash we announcement si lumay na nakfashiya nakat fasom namnas mit matako di kay kaminan tamil chelle tafan nga digin kuma aklin pa kada usud pala tamil chelle lulap kya slomo Okay, kalau lumishalipan at the interest call ke pricing and ke enasin host slash ako daw liban ke arulon bel na ke wain sa porsche main costly be costly ke akfashian program lash costly at live makaiban na ashma saya mama na behind the scene feedback ako na link singa na ke site mo ke ta the fun of the ocean way, actually, Ludi Lashka, processes. Oh, yeah, my sikat metliki, kataka live or goes in Malia. If you bang down with the champion, switch window and nasi, because one they can just go vice versa. Maganda kayo, inala pellan made in the Kasisla, akollah na sign bena in pakanak malutut nga kuwasin mataka koin ashbe na siyo si may proy lash pel na ko mga sukutan daw na gasan ka pa gaslan ka in dafayak le ilus sa mga ash in mga sorry magin amol kun in galimak fashiya gumin mga sorry magin na Nelisbeth ikaw na sumpain ko gulag ashloman we gum yang be martel akay ko Nelisbeth finja mo makumaskian gumin ko o nagkekat takay ni hindi sa somna yuwing ka at kumdi lupsya price nila digin just ko la lemil siya binaske meto lang en nako may luwo ka tolu ashwo ngon madal ashpe namasi ka ba insisi lash siya le beltimo may nasume may tatakay ni in person na musenge Gishbin technology, Gishbin attack makalasan sin may tayo. Ingin nakatkan matang hamtay Southern California, it's even Pinion Hills. Tamaliban el takoy San Antonio, they just call takoy Kent, Washington. Sa makusli mawikat finan ko siya dali ko en makusli ligat kengan kusli ano kun bala ke panangan ta shock to ash ma akfashion mga in sync Pangas kalmen technology. Now, rakishmin technology, kat kain tazi en makat inse sila way, ngon madalash way, lemon fat mo en maluwa todo ash way, ngayon pe ash way, pase pangon madal. Now, nalis kat we gumamash ke vincha mo kuminko, si Kasin ang mga amda akketeyac lus mamas ngayon. Ngasum is class na ke exorcism ko in proyek mwet mamas na siya mama pasta sa lutigat ke na ke kumfin proyek met mas kumin proyek loeng sang mo tonisium na fona na sinkat. Ke may siya kluman na kung nalakuan kung siya loeng na ke enma kung pala why kumaupeg yan. Kung may proyer maging force kasan kan. Siyama ifinas mas kung pala ke enma kung why kingan. Kung kasi kung tanang proyer man na ke kung loeng na ke sang or maging nanakluman kasan kan insang kanaw sang akwoy kanawo and so masali sa lag ko and magat balakin maupeg. Pangay kata oy even pangay nga kumproy nagtanga kung ngay taf ka lang ay kaile. Kat di nagtagay na fakata sa tag lem kat given na pa ito pel mamay leliye long siya an isikiyac.
Na makunek kuma opa na naklasha kiten sangin gaslan kat kolon kat pakul na naklasha. Mene for kade wo. Nangata masing inakay kum minkat pui kum kat lem to lag yining in proy ka tekum revan na ilos sa masyak pege proy an pange fincha clash KahsInKol online. Kada magin technology singin rin mana kay wale foto finpange nga nga samdan sa ram tingin just ka naman lipan oana kiten dancing sham negite osun in person to na wengin na masase na maase na nakatese na oro ngalal fui le feature mo kusin diegat pege online in papengan lamhala lowos on the Shirley ba ako tegin just ba daman liban ba ako may yin ko siye fin shock clash pa interface ko masikum liye kat ke online inte kat pa kum learn na ke what's behind it gaslan kat makachukuten daf la in motion na euros na bagay kato sipe yok lash ke KahsInKol lang aki usi website lash ko usin liye pa mama kat kadak fin shock lash pa ko usin matadala or magkin mama kat or aki ngiti kat aki gigashlon kat gesta na screen mo kan or magkin oyang ko vin liye vin pa kum sumunag website lo ko vin phone na tuman kumisum na kumit type www KahsInKol spell sase KahsInKol.com baka website slash nga if in wang masing kung fin aspel lang kung KahsInKol update the website lash WordPress insang tafala now wala website if you aspel lang kung dito kung sislaw si luma update voluntarily no sa academy kada cash ko without so training going makan so locking going makan cash ko now wala update alle post pa yan update kita shock ta kasi bin kat photo la or kat kufla update masing agi ko in liya pa minsan nag homepage slash ko liya we launch a print KahsInKol sa asin na tuman or magin website lash in print mas mag-green and printing versions bang magin legal size of the settings mas kaya kung benar magin na mas ba kaya kung liya pangay KahsInKol kung ulak ke phone tuman oana sin ko maswe ulak phone na tuman pang materials just ila sam gud mising September and long ulya ni pesta kumsum siyak le ko ni besta Evelyn fian hilo kumsum siyak le ko menat nag si ves like senrian oana speaking of the lulap menat fun na porque nascan is here very high mail go the team no fun menat lulap fun menat nag most is a Miriam Kol Kaksak na mana Henry an that mo unke kin katang lawala ka na bang kita mamakli siya ng akin actually may website slash kung vinsom na ke tako na gemdala ke katista mani na yokin jang nabo mga kusin rek makun kung fin rek makun se pel masisila na kengan kom resources ma sisayin sang now nasimit ko siya kat focus sa skin masimit ko siya kung hindi na website sa skin kaya gas ko siya kat tina ngays na sinimit siya so finja mo aspect din maganda ngays pa na sinimit ko siya nabangan website slash ngayon tako we got Tuesday kaso na kayo a week ko dapat lang may kasi week matos na bang uwi ko tamang liwat din just ko ilos pa regular ito ko ikasik may naksang na sipiliksyon na akketeyac in mo kusa mo wigat nganin mo kalim ke kanon may naksang na kung isa akketeyac la siya ta shock ta mas malung ayok siya kumin desis kumin tietui inakfashe broy really gaslan god pacl kung vinashko ganbel olayang mata kung vindage olayang mata ride kung ufla kalim ke mensis may nagawa nga vinang nga si Feben na
Syfolok is Mwe Read. Kalwini na bro isaksin gat likiyac na kung siya kalam ke. Na mga sipela siya, gat fin siya katlan magin gat in akfasila lutian ko magin tools ng insang akketeyac ladali fung lash mit Kosrae. Tamaliban bangan fact foto meding awagin bela aglen kum email da Hubert Paing kum navinen Kent Washington Gatuquila na Irene Palig ngamo Irene Palig mdanki el bangan how Paing kum global lab ke asloman Irene kum bisna wikat na melise ke open na Zoom nalespet kulo ke akketeyac kulum alap akketeyac ke makumaskyan na meke palik kat osun Honolulu meke al kulo na sin kat game ke astlum inda ko gas ko finne astluman ko kuming gas la in akketeyac mamakataske kulum alap tawaliban forward pelan kulum alap tamil chirle dalom percaya long ego siya katlong kum pagkain na wala okay kulo malap tikin tres kalga proini kesla we from na yokka dinagalin page ikesla tamil chirle kum from kin web page lasan ngasi fan nga nan ta tolla pelangan wikasho to kulo malap ke oye magatli kekla na sium insang kasha mitlas Kosrae tikin tres kalgum from kin price kushin price lomala ngalong kusya fak shape na yok ma makalim yang gala government ka Washington DC tekan umse masimay na kadinashkang pero ala yok siya kadin daga wiowos ke efficiency may gakna sil tamal chene na akketeyac kaisi men me katsano foloklan lem nakat eni na kaisi kadin na met na kay woman na tamal chile lakkelamia audience slash nge pa met Kosrae ma can understand kas Kosrae ta sak takat ntai Kosrae nga fin trap mo pa Pacifica United che tamal chile likiyac ke web page lowos kadin te mtana Kosrae kadin we met Kosrae ne fresh na ponpe sum na rook sum na yep in the Pacific region na banang Great Commission je mafakyak peke Bible Jerusalem Judea Samaria to the ends of the world kad we go was met Kosrae kaksakin God kadin esmak na ke olay lalal promises purposes lala we or malal oya lala works and his ways kada we went na kaksakin God ke malutu chima tikin tres kalila ko latari fakoloya ke tuste anage me onso kong taga ke extra sapta singal megor wana tamnal chirle lakala minge Mwe Read na same concept wana kata force nga na som na ke mashi kashigat ke Sunday school angan naga shenria ngamo som na ke me force kash image ngan we force longol chi naga shenria. With that being said, I'm not going to say slide. We bangan unit cheme katashke ka chaf like ka desum na ke unit aklu nta ke Tuesday of next week. Koto che bangan alu yurun unmet arch walenge. Avaktari next week ka desum na ke unit aklu. Bangan si fea. Moses and Miriam Kol ke Kaksak. Leisin ni me kos na phone na pa aske leisin chemeta. Nagade kali next week kada zum na ke leisin aklu ma unit aklu siya leisin akoske. Ta akshafia bangan Moses and Miriam Kol in Kaksak. Maritan bangan Exodus singal me kos fosin na ke tolu. Silpe fosingal siya na ke singal tolu. Singal it kos na ke singal al kos we longol na longol si kitak siya bangan fos longol matan pala Miriam siya mawial Aaron elis temperin natal matan na kaywa we fast tokol elo shidal ke temperin on social
pangan fosnget lang nage wiksinge na shenrian mona tamal chishirle la kalami piancha sifia pangan ongekin katang la wolacna LEUM GOD na maricha pangan fossin nage singal tolu na we fos longol shi pangan me Mwe Read nagadasum nage laisinem tolu pangan mashemetan pangan takan la o LEUM GOD ongekin yak shil Moses and Miriam such attributes, such characteristics ke unso kung ngayon nagadin identify God forgashin kadin takan la tukun akketeyac la tigin tres kala kadin takan la ip ma akalamyak ke unso kung akluo ukwe kadin trace ip ke sham mata elin onin akfalet kaksak la Moses and Miriam element na ke historical me concept make unso kung kadin trace somlie taldaga tukunya angfu tongo lime ko angfu tongo ichap taltifoki katel ugal el panalos el tipart shalik red sea kain mangan bayan nan taga kay ipsingan na kadin nuke la lie sham mata ke unso kung aktolu samasla yaksugo unin kaksak na sinkat na ke oye molala na sinmatlal masingan inagadin rape inakketeyac kaisi. Now with that being said, nga flock on the tamil chirle alila tigin tres kalel anigila Africa inge na I may if you walk a char on the panel, is that my connection issue? Even bana ko man. Una, first mate. Kaya gina charm kin na in introduce mo na nakasing kawasli siya maki oana kung finline nage shipelan God ilorel or rela maita shipelan God ilorela maita shipelan God na sin maita pa maita inorek makinya gin inak falat ye inusiak falat la na sin God el sa falat na siya ipke ipyok shipe akfalet pain onin kaksak. In onin kaksak le fakapashem kum pashem geona kum tena pashem ge kum mana fal te pangan elia da shakta siya pangan mama katil det el ta shuk na sin maitse ya. Meka men faksila ngai. Mait na kayo wala kum mute kum deaf kan kum digan sham kum digan long kum shat na ko in ora pasha si ke the kalum main ora o yenak faleta na fakla ba kinga kap ba gedem da drin yewa ne merket ba klava tangon ne do babato da lorani bang cousins first cousins la ang ganda drin dali on na nga in national laws nga alam to na nga wala PSICC mail ngay check pa na mo mo da mali ya kanya kasi lower your tone kumama to lang afak na kabayek ki nga check pa na o sige ni pel nga show na ke ke kinyan gaslon ka at mawan ka to mga pala mo iket na pasek na oro fakla ko nga kiyakil minasin met na kayo wala pangasiye makuna kumay to kidyan ito in akfalet God in makin pasyasing in ese akfalet kaksak lash ke wulalan God ke siye namali yung asaran na bela tingin ito kanal ito ka us akketeyac From na pulo siya mama yok shipe akumin line na kay speaking of which lang they just call asaran ko no ningin na kiting bel na nga flokan ng bel jil tamal diwan Fast na mate.
na masyararam ke on ngayon yok şüphe na si kum giden mamaşero sang ito la pang spela kuma spela kuma ito in ese ko sang akketeyac na sinkat sa magasin sila deserve kung di siya point matama liliban sa ram na ke ngayon man na ako giden sumasas ko una Unsa ko mga kaisam sipin alde en nagwayak pa kat el wo bel na kay wa sil mas minister Klein William kung pinaraloy lagi kasaki unsa da actually na ilakin na si kumgren kalim ke call na silang kat na pa mo na laksya pa mo na laksya lang nagashimot ko Miriam matayensi Tama liban taking just with the Kosrae context. El pa ke Moses lawos udakta na in fails go lun fatos el pa wuk lile el pa sumyol princess lang akon connection niya da katitik singan Miriam sipa ay nata ano lang ta kati tawi Kol Moses nabakat kalam ke man naksingan ingin na el Kol akketeyac malon kata kung vinloy na givin pero ko susunod na tabernacle at na wait makatler magino ile equip na kanya daxing pa nga kung tutulak yung paspas takatfin sila pila akketeyac kiden sang akketeyac sa singkata kat pa sin lalmet ko ifin ma ensing am tutulaw kat pa falas la ngam sa falaw Tama liban, taking just la flock ngayon ay tuwing siya lumalap. Lumalap tamal jelle kumamata. Tagisben arulom nginam kainon. Kaksakin God ke share maingen. Na ito ka penage na kitimpel na sang na sil tigin treskal da sa pacl dak samsam kun laisinem ngan siya yoksu pepe. Dak samsam kun Kumsamra mga li factual na ilake mo si jelsan na si tamtal si bungan ukal lapan na ni ke inkof infel sugungan tuli lela less safely pakasa si ngan kasa si natal ferungan liek natal si pa na flow na la ni run nekiela nekiela si fenail si fena kati na tigin tres ka la ka samram kun contest nga na ke factual man na katle quick when mata fung le ke malan kata el quick young first 40 years of Moses el kain na sumta median tanakatil relape wana ngan lalfung mo inkayen me lutut ya pa nga fa ma young singan pa isya nan kal Moses ne ten nandiya na paela pacl kulacnsap bata ka New Testament el taga isustein me manger na nakin lowly katsifen na el taga me posisyal line na kulacnsap siya tagulo man lap kartlan met nagaywa nga sang pela na sil tigin tres kalta metigi arfmachil taga pe samlang na nakilen wiowos akilen pe pange tamtal tayo na sikrang amay lashe man, pang station to the station sila ke mid ke military Hinesville, Georgia. Last Hinesville, Georgia. Atam lel Soro Marcus to me station we. Pasta amni sil retire pe we. Lang las nangan sang lang na sil tam lel rolan. Wana nga akal na miya kada sumnal tikin tres kal nanda ko. Tawag ke matam lel sil len ta ke taring rela introduction we context. Agat fast na met na ke iplungan. Tamil sila aslo malle yoksu begon we akketeyac nga flip na screen na usod pala kon akketeyac pe tram lal tigin na uye kang tigin treskal kilo malap ka arulom kada usod pala ne room ay glamalap guskan lang pusek alaw nga tagana ke oye singe ke phone na men mayen me wona internet di gane dalin nalagasa pa me unstable instability singe sikiya Siya nga wala ke tulokin ko we dengan sikiyak na glawalap ke
没有办法到了去了，你俩妈的给我呢？ alle schwarz vor sig. For da man ikke de så kan rutle der. Sijaklu ngaspeke mashinga sijaklu tamle chelle. Wait, what? 와, So understood. 아, 진짜 그게 나게 로야 고이라 막아 로고 봐야. What? 아, 이거 어떻게 매 박로 어떻게 거마다 거기 오나? 같은 간 기양에 나 falkin dari ikesta loski me yakeno apana nga mga task sa buksi fanna la me mana enina si pangi ka kade lotela kade ka Paing ko na ki ecclesiastes story for jakospe na aspeli non sope na efkafing ata swang na context so da kwalentjen okay Ale wo tari introduction chela tamle chelle. Så den är förlågat kalkylo malap. Da kom det gå spikle inga inte kan jag inte säga vilket lesson context inge. Ke onse goma yak kaun ma sam kun yak ne. Ke lesson missing da go ke book siaklu ke papal nada sa Exodus. Bugaklu ke bugun molongos ke papal nada sa. Exodus el siesin bukleme ko shemet ke papal nada sa. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, mwet papal nge likiyac ba Pentateuch ka Torah. Na demo me inesin na ke bukleme ko shma akademiak mo Moses mo sangan. Na orik ma saptait ko fast long luo we akademia be ke Exodus singalit ko singalakos. Akademia la Moses me etasiu me well educated me yenel matala me ki enal dokosama rek mai kos fos longo lu akademia inge lutia el ki kainin etak na kay walan by itchap el sima darle na Paing gas koki rekma man ma rekma akademia Exodus singalit ko singalakos rakmo LEUM GOD el vaknasil Moses samas salman katangla si inge ta inka ni samya fact na si Joshua la nga harula na kanaos lamet Amalek Moses mo samasap na kay walang LEUM GOD tong na lo duduga ilatak silang peola edulogo na yot singa lu kay sinag singa lulan Israel pangikas na me kay samsam kel Moses na ki Pentateuch. Na akademiak pala, date timeline si maudagang ke Exodus, tausin siyang fukong alit cosmetic issues talang lema. Pa maxing marker singa tako na mga sikyak metigina kadel daw lela na silpa pa Abram Builds kafine Isaac natal ka Jacob. Kuskan di Genesis singal doli was singalakos kiskal mekos. Aspe Genesis lungolon kos kafini lungolal kos. Nara si pela anainta mutkayak molela singe ekerufle etena sikya. Pangin pelsi mata sikya gasrelin muna yoksi. Pahenang raseulal Jacob ta somna finanitia. Na bakit ito ke ko uskaklan God el dana man kan lela lala el rek magan hitalik natal Jacob ngayon Joseph na bakit ito ke Joseph el ta me da ka in power ma el karanganen Egypt ke belin Israel siya ala naurela woge kulala na akademiak la kaya pas dalik na din kat ngayon may tlokin na ke eklelan kol finanitsya pa. Na wal singe fero me ikulyak toko sange. Na fashne Joseph sinama alena emmayem sin met itsyap ngaya ka finne sin fero meta. Akademia yakla
favor matay tekeng na sil Jacob sil pang ba Israel el mutawaek in shun line yak mataka na sil pel singe mutkayak mo dusen yang fuko tol ngol talik din gat nge dig Israel nge sistafinen Egypt at kandi riti pena ke saptas nga lu pasangon ka nga siya rata katil tena duin kain akfashila olela silalinge di pelsima ana ki kosakkale mina kel Miriam ke justelal Mosisan arena kalim la me kasha sifeni chap ngen ke el natlangen akkalemila el tafalla el mata ne kang nelikiani chap ke ya akang ngaule tukun elunia siesin met di chap ngen si sol singan askek sudah saptalu na fakki me tukun yang ngau nge Mosisel ocean na sin LEUM GOD Sinai na LEUM GOD is sifil pena akonye la ulela lal na sin Moses na sin met ancestor lal siya Moses Kolalos telegi shoshilalos vineni chaba. Na oye sima sikiak ngepa kat luti ke sham kunyak na ke Passover ma ka fine pretiblual ma ke Victoria. Kat papelorek magonal Moses wiel kel metolvelet Aaron. Na lorek magan kainin shikashak yamit kainin oye man sang kailos panake me Sha Nile River ga shange forok lakas kainin matakane pa plexiac singe ule na ki lekshini na kanausa na naklan maditya pida klamon siya pangan pelsima Pharaoh sin pelsinga na kalime kik suda saptas nga lu fastrongol singe tolong toluan pangan pelsima el folelos lea na yang fu tolong singa Ikepellan Jacob ba wisha ulalo sa kelo shutyak na itya ba payang fu tolingol singan na pa inge na wetland God nge daliknin God nge dal tu fokleliki enitya na saptas ngal tolu fastime ko shakalemila en simalo sa somna wenge destination jilalos nge pakenen Gipesi ma Pharaoh da ma falelos da elosin de vokla elaye pe tukatashi tukune falelos la ele kalla naklala na pa pesi ma el sapsolsila la kwel ne ke mi asha se pagat duti ke pesi ma Moses lorek magun kama kada sang na silki sikalla la insang portrait sia insang shelike Mayen belsinge aligdin gatnge eldal koskos lages ben me asi madeluchak na gene na kelo shutchak fak vashashalgi me ashasinge ketukun go for mailika na ke pelsi mamadichep ngishgen ko eldal I pena enjoying na ke ansi masiklenge bako vata ka dera elo swalomla na pakele mila Katsilan talik na din Israel nge. Ala na upele ko sila nge. Nagikatsa ma fair ka may titsap nge mata me. Epel na si kalu na siya. Na pange siya marker ma akya na paye. Kalan God. Ingan falela talik natal. Naliki kapur may tiyakyang na sil Pharaoh. Na metsi makololos ke ba metsi ben na makusumon mo me ita kang gifto si pati akin yaklete pa oye masikyak makadita kene na naksafi nage context yenge onsu ko mayak nge anake ko shakkale mi nake ko mata ka ke ona ta ka meta ya kanain usia rejuvenation se ka jubilation se ngan se ke palala losa ke belfal na pa onsu ngeta ka fact na ke
me ons kuma lal Moses ngel ga ke exodus singal mi first sifac la na Moses ya met Israel onge kun ons ko inge na sin LEUM GOD nga fa un na sin LEUM GOD may inil katang la ke siya katang la wolacna el sisla orso en met karas fe in mea sam kun na ke sol si masikein wiowos ta pa ko fa floga de los walum lange na ons ko fakla el sisla un met meun lanitia a cherry o da nine mea Captain masamate me de los walum la in mea shasha mea lallana afna losle a fakla kom ook fin mea a kofa likiyac vollet na lang tayak she was ana sin gesi e lallana mea akketeyac Kaksak da gemong si fanalom LEUM GOD na may di pa walom la. Elostili oana ledin kof palkala. Na onso ko da ko makadin kapsya na gema belal Moses e Miriam. Fakla matayin bala Miriam siya maweleran. Elis temporin natal e matayin nakewa wi fasta kol. Elostida ke temporin e onsoso. Miriam likiyac ko onin top kolos. Koson na sin LEUM GOD may katang la kesi katang la wolacna. El sisla oso e met karas fe na in mea. Nara taka ke context yengin taka sam kun na ke onso ko lal Moses. Mak nga akketeyac la Moses e met Israel onge kun. Na ke onso ko pema naka akketeyac ni fela yeneng yenga long gaslap, long akuye, mga fakinge. Weliti lak fa patatoy na tulinaf, likiyac fin fela na aunfung, gaslap fa patat oana af sing na fin, sen matafanas shranet, nga fa kaksakin in LEUM GOD, mwet lal fa, fakek falet lena lal. Onso kung ay kumkan ko na ki me Deuteronomy, Tol nga luo. En accept niya naging context sa onso ko ngeta ko lal Moses bevakma na Moses el vakkas ke onso ko na fon ke matisel kewa eloslong. Ko sham ke ka mataka ke oana na maluti singa eta kain sham kun mutawaek ke me onso ko ma akketeyac na silos nge esya onso ko nge orek na siya katakain kaksakin. Malutut siya nga pangay ko nag-iip si Medan. Dahil ang vlog ko yung akketeyac ke onso ko nga. Kaya eksuda singal mi korfos siya nagatolo. Na aksafiyan ke lungul. Na lungul siya aksafiyan ba na onso ko ma akketeyac niya. Pangay mga akketeyac context sa pala nga vlog na wiowos lulap. Pagkat siya liban, pagkat siya nakmaskan. Kulacnsap tigin treskal ke context na wo da kataringan wana akketeyac tamla chile akketeyac na fars ke context we ipla aplu magum introduce taringan ta belchinga da usut bella na room tamla chile Okay. Dapat di ba kung gulo ke leilangan gas la they can just go kumale usain galim le me sikat kaya to isong men naksi magumita ko akketeyac yan na kung fakal la Moses ke Mount Sinai. Matpel Moses na phone nash ke yes siya klongol ko Vince or yes yung klongol ngan kulanda arsh ip angawul bel tolu. Na angawul siya may ngan baka charm nga kadil akollah la min for min mana yoks pala ileta ka akfesh ngan. Now vin long limsha charm jal damang liman kim ta ke charm gun and median. Ilakollah ki yangaw siya met ngan el sumdiki and el Moses el tough la sin Pharaoh may ako in Pharaoh nga prince nga el dal sumdiki top school hindi ba siya Harvard Ivy League school dal dutut mo kaya fan na dal dutiyak pel dan ito pe mayon dal mental physical bang
preparatory sila masila sin kay si Pharaoh na sige mo ko fin mo sila ashkila passing nakwa na ko pa infalat na ro oye si sikiyac pada tegi jo sila de lunie met Egypt si formen ko si sol sila na ikain kun di gina plan sila kat pa lenta ak posisyon lola akollah ke lusen ye mat pa yang ol sila na yang ol si mengen pa tu kete gaw na din tan nget na finala na fruse na curious na message ko so check dapat sa burning bush nga napakatil dakshan na sila pangan ye ang ol si meta na dito sa ilfakal la Miriam ilfakal la Aaron kadila ko din sang malakawa na sila na Pharaoh lang nga may sapak sham na ginasipin doubt sila kadila nga mit kumihiya nga usisi meta in nga usisi meta may tiyan nga ikwibilya pa siya ba Aaron nakatalam kita Aaron ba sham lang and Moses itafo pushen kat Aaron Moses sila Aaron na sin meta now, fast forward yan again, she basically Miriam orak fletting and market katang los faithful like yes makatlo na sales. Chiki mot ko, ilos kay kan len Egypt, they just will tram kin. Ilos kay kan len Egypt, fati also go leos ang glasalosiak, also go na leas ang glasalosiak. Left right. Dahil gusto full locked na soul si Egypt ba rin. Soul si the top armed forces. Kumindi na kin bells. Banga soul si mafuko ko in bells. Kung di ka na wang si bells, sige ko to mayon yung lowos. Na gagasin, they're between a rock and a hard place. Namalan ka rin, uskum din ka na yan si kumikufla, kumiyang pahi, wang na yung mga ka na rin. Sayan, fast na mit mo kayo pa na pa me fast na mit na si pa me no na pang plan lan ka katla usta mo dan ke yes ma ilos when in now be finchak when in the malos they can just ko tamali wa ram kin the government US government the FSM government pa usin na lasho God but you can't get the akflet you got akflet authorities ma put over us when plan lan got pangan na naging maritsa il corner ito ni Israel nga ilusin nga nakam nga when no pe ko sa ye ilusin nga mo lalos ilusin mo kilo sen mi asi pa mitli na mesikiyac kadilak kalim ni kola pa fue la silalos nga kadilak kalim ni kola Israelik mi asa sa ilus falik te ni pugnielo shukshuki Naging besos alkala mea singan na mo sol singan ako kan kat penapang sol singan taka fulyo na faal iloren na mea singan te okom la sol si bagos kalgre but sol si chariot ako nga the top the elite forces that militarily trained dahil di ana chariot ko yewot na dahil suas ko yewot na nagam suas yewot mo may akketeyac laid mayon bang na Mexican sila dahil final dahil top military personnel kadil araman na wang siya na sima ko na ako minisami kin likiyac enom lash mayta enom lalvero or ilpasi fero makumnet ko if wangin tombstone ko jang akolin nila PFero siya kadil siya na dahil wang nilgi mana kayo na power usya siya pese ilosin tala faithful sila los kan pa usya wons ko makat kita samram kun Katilan naging mula, katilan naging mele megilos fast nine ko ega flot nine ko asho onilos rela. Onion minds ang patogolos ko isang akketeyac nage maupelos palakin. Tasok ta unso ko katram ging minds ang akketeyac at ke fue leland in Israel. Ke kolen alan ka. Yung sa akin yung ligam daw sifil le pangakatsing na kaya ingin ako lang din show na kele okay may sige extra sigan because kita kan to lang pata tigit so ito usi ipluongan tamaliban klamalap right kulomanlap ke akyoken me context makwa kitarian
ki wana ma kalamingan kada somna ke ipsemit ma tikin tres ka ndak tram kan tar piang che ga bela global la paslan metlasha ka somna ke ipsemit abang tikin tres ka global la Well, met tingin of vast met ke ipsimet nga alang si faklo malam sim na sirle nam lipan ke kasa yok mata ka nganin kay usien ses kom sa kan piang ana ke behind the scene ma inena benas ke maluti singa alena yok kasa singa global la kwat fa somna ke ipsimet onsugo mai ta ka academia ka silos inon ka ken ngepa ta ka ipsimet na naki fosimet nge siya onsugo nge na mayakle na siya na rakasing nisan fak mo recipient pacl ka la ki fosing fakla na Moses emet Israel onja kenon sugo inge na sin LEUM GOD na pan recipient siya onsugo fak mo nga fa on na sin LEUM GOD may ne katang la ke siya katang la wolacna sisla orso emet kasas fe na mia na context ki masingan ka dito na ki may socialani chap mo galo siya patalik natin Moses talik ni Israel nge on ke kun na ke tatek lega elos likiyac nge may kat fin mot ke na ke army nge alena me mana met na oy wala pam tape fin ma ors nge ni tapen kaskin asuk pe me un nge kiba na academia ta ke recipients nge academia kla me ke exodus tolu singala ko shinge sham kun ya kapshiyak na ke ma sham kun na ke kat mol je madalik nin gat nge enena nalu na ste na ke kat ma me totalan dalik din madi chap nge ga metlal fero nge exodus sapta tolu fa singala ko academia kat el fact nga nga ana nga fa fact na sielos el se bang nga pasapaya mi na wiowos na onsugungan highlight yang som me akfalata yok inkain akkalemi na ke kat falat le na singe kat paye singe kat siya kan lalfungiya siya sikyang pena na sil Moses ke me si efurma koflakunle na onsugungan main kaksakin falat le na kala na lalmet metlan God ke katangal la fero siya meta alanak falat si finanichya na army lal siya pagat fakla sisileliki osna da losa ke pesi masken ukwe dalik losken ukwe dalik din gat nge na floga ko vate los walum la betigi bena maluti singa academia ke exodus sapta singa la ko fasinga ko singa la ko la fa koinge nga fa akketeyac nan kan maditya tailosin ukwe ko wos ne ko fa Paing ke katang la lak fel to ko sa un mut mon lal we chariot met kasas fen nukewa faksinge in academia la kat papel na akollah na nasin Moses la pangemale la katang los le na Paing katang la singe kakla pesi nga katang los le maditya faita la nga pa LEUM GOD pa fakki fasinga fakki exodus singal tolu fasinga la kosa nga pa nga na nga ana ke sam kunyak ke onsugonge ka onge kunyak na ke elo na ke orska elos mamta fenge sam kunyak na ke kayan army lal fero den amut kayak mo ekatang yakle kasilal fero nge na pa academia kla te kata na ke kalan LEUM GOD met palai sel fak ilang LEUM GOD il taurela inik sugo saslen miao sugo ingenik masaslen ko lulap eko la siun met meun kala na ke ungaye
un chariot os pespes, los patatle, diena kanjvel duya, mola los wengen le, oana fur, lan sie lamma, kuniakle. In lekshin akkelemje, kaasilan lem katne, onze gongen kain, yak in kain akkelemje la, armilan enitjep, nepa akkelemje mo, tatekle elostiki chariot kors nadolusnge, los patatle. Tiena kanjvel betuya. Pange ensima in akkelemje, in kaksakin nakeme, kaasima lan katma, kat kapsamishing nake, en merke bakaringen, me velke, liang ben Israel. En lief in bakat moet kunnen ge, kalan kat katangle en ichap me, megat kaniske o yesingen fakla the Lord eliminated most powerful military force of that era. Na showcase me kalala. Ik zit als singal alcohol, singal yan siya na siya in kain academic causing fakla. Kasi chetro long dari maingi na kayo. Ilingan effect kaksakin LEUM GOD. Siya muli ko sa likiyac at ako siya lalos. Kaksakin LEUM GOD, siya muli lang metlal, likimol in met kos. Inge nga itala LEUM GOD ilfalat likiyac na kayo. Mayan muli lang met Israel ki pel meditya po orakulu na sielos kasipin ang niyang lon in cielos. Nara, inka nakalimila, wangin ko lantalik na din gat nge, dig Israel nge. E vinilos teis ka siya yurin gat nge. Na alena me, kaditala, uniyak lelos, kipel si madalda ko, semlay ki metliki ikekalik meya sa nge. Fastyo na katolo, sa ko nge, LEUM GOD niyan mulala, nakala. Na pangasipe si ma inkain onke kunyakat papatamas ngsaw ke onse goma elosin yakne el pamoliale el katla engafa kaksakanal el katlan papatama engafa onke kun kafalatlal LEUM GOD na siemet meun inel pa LEUM GOD na pangasipe si maki kalalan makil muleloslean nara ki talit na din kat ngay kain kun army lal feroa mayen belsinge alena elos akilin na ki kasilalosan fakla may di siya pa ukwelos alfuk na to kolos na in mea wiowos chariot na kayo elos kasas fe na pa tagay nakalimila si kosho klasi lalos ma tel tufuk na likiyac ne ikek na silosin tufuking pape na yakin yakke siam no laikos fasalikos ke fakla LEUM GOD el karingen metlal el kasha mulula tokosasya el silela mettikina ke los me fale sasla ke me asasasine Moses el fakt na silos ma dahil losin tuna. Ilosin me metigilos orela fale silalos na ke me asasine. El ma stand still. Du mayen mulala da kayurin kat me. Na pa el fakt ke exodus singala ko fa singal dolu singala ko silang Moses el tabu nimit sangeng pa ate singe stand still. Du nakka Kosrae LEUM GOD lefa arain moli kosla misinge. Kosrae tia sifil pe dia met itchapinge. LEUM GOD lefa aul kos in meun. Wangen makose enena nara. Sam singal kos for singal kos na aisa singal luo for sluo. Ki for sima akalemenge edalesla inurek makin. La LEUM GOD lara tangain ko efukoko el moliale
ai sẽ sinh luel phải khang ấy cái điều lang Allah ngã phải là lal phung el tia sang ấy lem cái điều là sẽ có lần munu có lần lal phung ấy el met lang Allah inakkalemilla el pakkaat simaurella Kosrae fella singe el paurella manakay wange nail akollah en mailos ya somna we ke tufukle lalosa nara lela los in kain dia konsukonge in kain akkalemilla pange papa tamalosa elosina on kekun na elosin kain on kekun oninge inapena ke te videl da on me akademi na ke kolan kata lange. Tasak ta kumata fin tron lom aina el siamatal. Siamet Israel los kaksakin. Met madalas meta. Los fulia lalfung lalosin kom. Los lalfung ikom. Eko molelos le. Los ta pang na sium. Eko molelos na liki me sen. Eke los lalfung ikom. Los tanak me kinyeya. Pange kata oya sipema enena elojinon alena kaksakin mayen lem kadila na simet mayun inel palem kat nara takana sheskadin nanga kela elfin kat sima usipe misle al kat sima el fakeke exodashinal migos fastoluma elana simet mon in bel inel palem kat nara kaditala katsinge is a man of war. Na me inelala kaditala enina en akmatalyeya. Metlikina kisikyak mangea onsuko mailo siyakne. Pange persima tuku na mga sikyak met Amalek nga mutawaek kain line alos kung kain diki tuku na elos akkalemi ke onne. Na elos akkalemi la may online met Amalek singe. Met Amalek ataka may na sin met Israel. Inen Refadim. Na Moses ilfak na sil Joshua. Shulela kata met anin som. May met Amalek lutu. Nga vat tu finingi nga. Sruke sikal sa kakksap ngay nusa. Inakkalemi la kat papa el wiowos. El wiowos kepel mailos mayuna. Eloya pe wiowos in shup kepel ma. Elos yenen ay sogak misle en mungla yorolos. Na pange kata oye ma akademia ke ulayang natala. Kat papa el wiowos kepel in mayun. El wiowos karanganalos. Siam ngayon kekin nagi karangan yakla. Lankat na sindalik natal. Nasikum musenge. Aspe mataka in mayunikat. Na mayun singe pa akademia yak na siyes. Takal ke awas ison kor fasingal lunga. Mayan mayun singe fakla. Mayan tia unmet si bakat mayunia. Angan fok kinengengo. Emet lem. Wal. Ngan kuluk malemi mayta. Kalan wala singe. Nara. Nga kuminitala. Lem kat papa. Eliyang metlala. Olela lala. Lekarangan kat liki. Metlawalo klasha. Ele karangan kat pe. Kadin te patatang na kimisya. Nara. Malutu chinga taka na siyes. Akketeyac ipsi medinge. Na lem kat ila na siya met mayun. Inen pa lem kat. Na bahay siya ang fak pela. Ta Jesus te siya tali na siyes. Ita ka na siyes siya wen. In fa lem fresh. El fa pang met papa wolacna. Kat kalena. Papa mapat. Fushek in misle. Ngausi iplunga nga kuminan ka la. Akademiyak. May lala si met mayun. Akademiyak pe mo. El papa mapat. Fushek in misle. Panganip si met ma onzo kong etakain akademiya. Ne aksafye ki designation siya ki na ki el me ma fakin na ki el katmayun siya. Ay Jules pe fushekon me papa mapat fushekon misle kat kalen asinge. Nara el karangan na ki misle elay pe karangan na ki me karangan metlalaliki mayun matako. Na mayun si mga kumaske misinge
makalemi ka pang akketeyac usina shirkin nan ga ke vusi son go shinga lunge manga shman ya ke uns go model ya ke pellan mo si seme ipsi masaf lange ga usi ke faxilal pol me pa masi mata kana si kumsinge na chapter en minutu chinga ta ka ke fosinga sina ke singal dolu to singalit ko singalal ko longol si sham gun bena ate se bena ma shman ya ke me ipsi met ne kat fin som na ke singal sin ke singal dolu fakla ta ka sham gun na ke karingen ya klan ka ta pa fakla LEUM God sen mastlon ka ta siwana kom in matal wulan along siya kay na ramen rek makala na oana kom kalmen faksilak nga pa first yung ta kay nakalimila kasi siya klunga tawyak sin Moses elita top na kaya dahil kina talik Israelan long pal siya nga LEUM God sen mastlon ka ta oana kom na rhetorical question siya ka doon pa siya kay na ramen rek makala na oana kom paon sa kong isawin akalimila may di siya pa kainin kat ilos akketeyac kat sa tangay na pamosi siya kenan kalem ki la kat sila alos nga kat sila dalig Israel nga superior di lala kaligik peken kat nga elita top na gagsin siya malarang nga tasakta kena fakla in kalem inyak ya kunne inakalem nga pa akketeyac peki Samun ngolongos was mikos ngolongos fakma fasha lima siya kadi lorella urik mawala na lalin maslon meta ilikol la mea na gefeld tao met mata lasilos a fasha sen vela na genielos kataru na na ingo kisiben ma ilara nara pangas besima unge unsa kunge taka introduce siya ki na falak sa fiyak laki fosgastok nga. Pero nga tuwid siya nga, in kain agaginasin matuyak nga, nakatkaliya kikapasima, tagain likiyac kaya, lumalap. Amasyole, amalipat. Tingin triskal kung lumalap kaya kakketeyac ke ipsingan tamalsyole finash kung fashion mit na ke akketeyac nakarefloko ng belo rol tingin triskal Kaya una, din just lang kung kulo, ipsa na ki point out na ke supeno unso ko ngan kaksakin unso ko inakalimye ona kung fakele. Elsema A's kasa in Kaksak ngan ba LEUM God. Maki oye ilaredangan. Na ilosinte Kaksak men na parang men na. Asipeta yokse. Ilosin esang Kaksak na sin sa kola na bago mo siya ay siya kumusika ko sa mga insang akyokye insang tawi faksingan LEUM God kasi nga yod he va ve Yahweh pa pa nga I am that I am makivan na ba mga pa nga kat may dagdag kung doon sa na siya nga bang kasalas mo ito. Of excellent God nga pa nga. Pa nga creator siya. Makifan na ba kayo mukli kayo noye siya falla na nga sin ilos with Israel in akketeyac. Nga kung kufas nga si kumisenge. Akketeyac la siya. Kasen on la siya. Pwede on kaya siya na on fire, burn. Kaya na sangin siya na kaya. Nea si supeyan. Kaksak la siya kaya galim kaya. Ma simit. Manasin God. Ifo, may ngapain mo ula. May ngatimit pa iya si God. Makinya in akfasyon. Manaw tuf-tuf-lal. Parang kata kasi mga kumikafasa siya in sang kaksak la kum na sin God. Parang supeyok siya nga kuminis lagi ipsimit nga na. Ipna, man malalas eh. Mana försöker ako min si kunden ni nagyoksupe igen kasen on sa kongen. Ako min kufasta pe nagymola ko mo dente or
or yes, sa aklet lashon pagkat na yun ka in a reserve mode. May yan kadat na kalam ge makadal or abuna siya. Masibig akong pain mo, masibig akong mole ke long galanglan kat kishbin shanlim Jesus Christ. Para mamakpayak la kung paano siya pala kung ako minakflat yung ada kat med Kosrae kat med Paing kat med wang siya kat tina we ask o yes nga kishbin long galanglan kat ikesa si ko. Nara ifalla na nga ako mitlal po ngayon esang na siya akflat lalo. Akflat siya he so well deserve our worshiping. Kaya kilong lab, tawag liban. Tingin Diyos, kilong kaya akketeyac, wowo, ngay flow nagpelo na si boss. Kilo tamla chelle. Tingin tres kal bana akalamya. Kada flow not pelo kun aksefila maliti singe. Kilo malap. Right, lulap ki aksapi ki rhetorical question ima Moses siya sham kune. Damit kita masya lulap. Na Fosyo to komata kange sham kun na ki kat pacl siya los meliki and itchap nge. Na me akollah na siya losa. Na pa exodus singalit ko singalay ko sham kun na kung siya los me akollah si financium and siya kum LEUM GOD sulela niyan matalong siyan matal siya kum si fe na masayla. LEUM GOD kung mafato ko siya nito mabatpa. Pangan siya kun me inner attention masang na sildala. El finos kung nga dala finos sainay paita ki masapa na sil Moses kaya el sorella pe en si kay kolol tal ki pel milos 44 inka na raw pe alu akfalat lalos na sil el kol dalik na din natalinge inka akollah el ki lojin akollah la el me pakum dalos na pay no nakla la pay na silos nara ke unso ko may losya nge iloshin kain dictionary ya kana fakla dam na shirle kat finli na ke malutut ke wikta ka chanum good rituals mama kat pala na ro a kapenan buangin la kalmiya nara unso ko may losin ya nge inka nakkalemi na ke orek maushna kasakrin kata inka no shelos meliki enilos mta in Srui taka ne ke oyesi mai ke klape iloshin kain falayin ke measha kanin mangai einan ka pena kela il de shelos memokena elakula enzima elosiasumpe masilos ensilos kinvel inulayang singe siya akkalemi na ke mamata akkalemi yak na sil tapay prem ke Genesis singa lufason kos na ke kos na akpay yak na sil Moses singe na ke exodason kos faslu fan ke fasal kosan la elosefa me mata ke enzima kalpapale sang na silos nakin si uyelos siya fa sang pa na silos shikasha ko yema elosin kan karangan ke elosefa akalosi we taon lalo sa inkain yakin nukewa mamakat papa elero na silos na finan Mount Sinai siya pa akademiyak pagkasyam lufason kos kanaki pelal Mosisan ka mama ita ka kipelma Solomon neta ka masayla tempolan kanin oye pespes ngepa on lalosan inka nalana akilin akfletsi kalan gata inkain pa me maingan sima elos ungekinan aksafi yan maluti siya nga ki fos longol siye na ke fukan na ke rolan Miriam kapatayan pala singe emdan siya na bafak kakilimila matan pala Miriam siya mawileran ilis temporin natal ematan na kewa wi fastakol ilos sita ki temporin untroso
Miriam yaksagon in top kolos. Koson na sin LEUM God. Mayan katang la kasi katang la wolacna. El sisla osho. Mwet kasasfea man meal. Pangen onsugo main yakun. Kolan katma. Orela kosakruksin kain. Wangen me unilos orek makun. Asol singan walumla. Na flok lane kain akketeyac. Miriam singe pagkatsamsam kun na ki likiyac me Exodus tur postol kya fakla na kiltiya kain sifil o kanla kita pelsi ma Moses si matakan rela liberation singe in kola talik din gat nge onso konge on matalya kenge floklepe inge ngetla liepe ki mutawaek ala ki pelsi matal kufla o kanla talik singe na lorela foto sike a nail itang la ke me fulfulin tie won el fuliet alexiel le usta fulien maslon es kenin vela talik mutan se wien talik se el tu les katalgel indiela me esikiak nasil pange talik sima Miriam sivena katam mutan on pangen respond lalos na kaya. Na kalimila in belmeda ancient world ne tayo ta orela pacl lalos na ke on kamashi delma katfine mot ka na ke mashi delma orek maganyak na ke worship amsingia. Siam siu kang alia fastol vakla kaksakin inelke on shosho shide ke arp tram ke kos kaksakanal. Na saflayan Sam siu klamgal fasakos il samram kun benake on erek magan instrument fakla kaksakanal ke percent tram ke on shosho kaksakanal ke percent arp flute. Fakla Jeremiah fakla nga sifil pe masay kosya sifil pe chakak tembre na tuos on shosho kengan. Pange kata mama likiyac pange kata mama falokun yakle me memory lalos anike pelsima Miriam sivena eleta ketaliksima taka o usa libre kolla talik din gat ne ka Israel ne na bailos on osho kunne na panganipse me aksafien mulututa sa me aksafien mulututinga na kelembila inina na shipe na yoksi ke katon na sin LEUM God kadin sang akketeyac belas ma katon so ingan kun na sindalik na din God ne onso ko makatutut kenge kaon makatutut kenge yo pangafakke mutawakin akketeyac ko ke onal Moses Miriam se onye kun sikoshak lalos tiki shofinen itcheba kol malan bet kol singe Moses na ke felinuleyanga mama pange aksafien melodia Yuruka, Tamil Shirley, Tamil Lipan, Belang a flock in the Euros, Glomalap. Well, kulomallap tikin ke akketeyac wo ke plaplungan kada sumnal Tamil Shirley la nakyok ke singan un fanatari kengan nagat fasum na ke kalyan program. Tamil Shirley Alguna. Tamil global tingin just glo kakate kum siya insang casual kiden galam ke kengali man naksing ayo. Ipsimik ngan el shamtram kun ons ko ngan say sifac akfashe. Na ipsak do nang tafla ifak akfashe an say akfashe ngan matro akfashe. Kede line Miriam Moses Miriam is kafa in afgelet in fastnamet ke na super gelos or afgelet lalos kan dictionary yukuye or akie oyena kosina selos like a mo lalos ke ilos sang afgelet lalos na sin God na mama ito ko yan il use kolon kat patat na fellows in gasolos in patok or ikmalalos an yok na nagkiklansap lalos na sin LEUM God na sin elsa flekta elsa kolon ang nagatigit sa kumakalim yan nagyang akong liyak din kifasta si kumisenge
le nagi iplokkum nagi akfalet lasho. Mama ashirosho ko tsang na singa sang ke koyesh na fonna. Akfalet lasho esi mula na siya shokta esi pinse una sikkum. Even ngakum tiya mula ngakum isamle Miriam Moses Aaron los pangan shufla Levi. Los aske shufsingen in pangan usema sole nakflet jekat. Na kasi kivasa si kumisenge ngakum finti aske matlalal fungi oye singa ete na ngakum tegen or maginoye singa in mana sinilos sama sole in malan God. Now ilos sama lalal fungi gilim Jesus Christ bang masika charm kina. Na even travel bang yang baba ngaron is class biology something some numbers that ilalin prerequisites tasok tang access that target sibe na college kung when cash or ilin prerequisites ilin in arithmetic and is class na ifong afa mas nagim may max lakum prerequisites nga bang ako hindi intelligent got met kadin malan gat kat sulla tayo kadin manatin gat tasokta kadin kadin sulela fast na met nagena mga chum kanya oye long kalang lan gat kula lan gat ngalangoy lan gat mainsi mo to kayo gat nga ito na kan patat na siya Masimik din sila kadin may small pan salvific message salvation message in mole metliki mana kayo na oye nakflet clash ng pakatlin si ke mole lakum ng ako mole fin fela kadin palakin langayak lan kat palakin si wo tapos lagi mole nito mabatpat singan live lakum iskacham tari na ke nakflet lakum misenge pa isang pain kat pa isang ato professional live ng ilasyo kat pinmat live ng syklak flet lash sap may papay ko to ay mga plugin kayo plugin maupiaw talas min kat na sang na koyes kat mole fin sela nag mole lash to kan kat mole la sum na yun ka Gishmin lim Jesus Christ with kayo igesan geleksan yok siya ako min line nag akflet lakum na singata akflet like Miriam Moses kan panelos nag-fascist lalos nag-en makadil panelos ko ang kadil langalos kadil lulana sir in mata nag-oye ang panang makunoson in follow ng sangkulolalos kaya wala lang God ilos flongas in God pame in a way in a form of worship na di ba na klase kumisenge gibang maum life yung trash wiyalo katsang akflet lasho yok na sin God ifo masimit kat matalig kilituse kat mole kat kan may get free word tinasyon na accidents may siyak metligi kat katokos kat tinaaske panglong God may nifo may kat ikan dalik na natol kat esang na sila akflet sima is so well deserved na manlaks nga siya bata si kumin in line na ge le siya akflat lak kumakat ngais na uye na masi metsi in line na ge in kanito in silela na magliban tegin nila kata yalle calendar na ge kanon mo na naka nga kinausay ipsingan insang first na kila na may nag-iiplan hermeneutics na may ako mga esfela sila basish kulo malap tamlil chirle kulo malap ke akyoke tigin tres kalban ang akyan mi pienya kade sumna ke kalien program op ang tamlil chirle aro kade metigat sum kalie tigin tres kal manangan fa mo kume tagal na ke ipe mo im si shaflan nakat na met ba global masimit gloki akde wo madam Shirley to ko gangan na kigat yak me gigat sam ke on ko ngayo alena kata pelu sina shish
shipe wowo nga kominon on kaksakanal. Nga mo kat kalim ki oye si masikiyac keurek ma saptas ngalon kas fas ngol le me kas kel Paul Silas. Milos ne matain kapur eloson ki ka chamram ki on nge. Elonin kaksakin kat ne kusus nge daga seinin kapur lalo san tekla. Nara nga kena kalimila kapa si mataga nge pa kat papel si shipelas katinon ngan choso. Na papena kat chamram ki kala no na mataga in kasakat kaya. Lulap. Right, lap tigin. Lap ke akketeyac fashion na ke pelching ya. Na wana kada kalamyenge. Metiga zum kalia namnas ken wigo sakalin pa mit mataga sham na tokol tamtal tayo na sikra. Tigin mekil lap na tamtal linta maui. Klo ke arslan mit na ke wa ke pelching ya. Kada sum na ke kalia na rang Ngishengan kalia tamil chilam taka tuku na tigin tres kom kalia ke from wipe me Paing kalia sifil. Ya belchingen namnas kan summet tamil an fast met alle kulo malap kya akketeyac wo matagay akes makanye am ta purungo me akketeyac wo lal tigin tres kal tamil chilam taka na sikkan sumne ke FC's luo fos luo nan kalim gela made nga lesisya ke maguluk ngan di fossimate nga in pel meta kus mi siya ngon ke siya kusten lowos ke makuluk lowos foslu akalamimo ke pel siya kus ta fast kun oya kuluk lan fela kus ta akos lem kuluk siya kul ngon kuluk yen inge nga ngon siya lem pel mwet siya kus katin pelinge tigin tres kel daga ke FC's kor foslu alle ka FC's kor fosing lo even pa sam lago el daga akketeyac singan pe na ke siakol fela siya katashken kat ta ke sho we enslaved to the sinful nature la kung pia matwom kat one choice kat sho pang sinful nature siya katashken we enslaved na ke ko sima akollah fela singin lang siya tamil siya akketeyac mo kat tigin tres kal bena akketeyac mo wangin ko katangyak latari ke jben katil liye mana ke wana katli na ke malut tu chewo ye gang yang fo tongo le los mtain ke oksil fero up in the back of behind scene wana tamil siya kalamyan katil na rela behind the scene me salvation, redemptive work siya mali sa pala mo si inusietlik natin nga nigi siya silang nangakong weapon na katliya na gaya si sluwo for siya kurs tasok ta yokla na pakotan ng God lang sila na siya arula na yok na metigi naman na kayo ke creation lal na lang siya kat sila katla forgave us behind the scene Inchien gadel na molala hakula tarin kanigin molsugo na sikkom. Katsha tasakta Jesus Christ taka. Misha molya. Elpa great prophet siya New Testament bange psallalap shaving gatliya na ke or malankat na sin talikisrael nga. Na sikkom kat kapas na rol ke sipen katisyusang na ke ngonlan God ma el promise ke Genesis nga lufos na ke tolong na sil Abram. Kat kapasyan kaya sabihin ka Jesus tagang man God na me asyasingin na makulukingin na asying God nga kakasik na sisiyakla itakla likiyac man bangar malangan mataling God el aksywasya God el sanctify God mayroon siya pagkataas ka nga bueno klik natin ichap nga mana dalak tamil luwang akalam nga met na shul taka katil kanaus na phone nala yok faka moling nanakin moling ko solo man ka yok faka nanakin kikiap lo man rap ko lo man katel la kanaus la even kum taka na ke akosten la na ke
akfalet nage broi siaket na mnas mange pangarit malan gada eldagan siaken gatlan na fon na liki makudu klasng nage gatashkam ipsinga na lelagan kaksakin gat ke on sie lesinem point o yaga pa konsumostas ko na kaksakin gat ke malan gat ke molilal lal na sium nga kattikain mowangin pellas na ke masing ba yok sibe med Kaya nag-akwakulan na lang ka ata. Malime kors akademia kaya malan nganin ka ata. Pagkada na worship na. Kada bangay we were created to relate to God in worship. Kada na proy na. Kada na shoot na pelin proy lash. Lalal funi lash ay kap na impel na kayo. May kata ka nag-cast lang God. We are ke church nga. Believers in Christ. Ke church nga katuwain niya kaya siya ke lalal funi lash. Fin shaklar arjun Jesus Christ. Na yokti ginagay wagat takalla arun ak matalyak ak falachi pangay pataka na get reference mataka ke tamlay chile lakalamingan when an arjun share in taga in shangin shin kada ak falachi malimi kors nga taga ke kokolan ngon ingat kay shie kada na fast na namit in pel na kay wamin kat sanglen pengkat katalal fungal wikat na yokti ginagay wagat obedience nakikas nakioyalal lo malap kyaslan met nagaw ngalengan kaksakin gat kaya akketeyac na ubo to kan jit bakes makinyegat on kaksakin gat ke wala na lalin pel nagaw ngawi on sugoa me tamna chile lakalam nga katel wo in pel nagaw katel wo pel nagaw katamna chile kinamata Alesuna pa. Sukte na. Ay, Sukte June wait, may mga italang ako na noon. Ayan, so we acquire, kat we acquire kitin pel. Kaya siya dalakay yung taga we kaksakin gat. Ngale, sukan kaksakin gat yun pel na kayo. Lo malap, kaya katayaw mo. The float nil tamil shirle, na katfasom tigin ng kalya. Tamil shirle. Gulo lap taman liban. Gulo ke kum sample ye line sa kung ano so kita fresh kat ya. Kat kilong na long kum tu. Kat kilong slide sa kwaklu ko ya bang sa tu. The phone lagi sa amin kalye lang. Akin na clarify mas your all ni best Evelyn to si LGBC el tak lang ko no na Mwe Read ke Senria ni noy na sifil lapsing and amo gubinloy na ke shupe na ke finma katlo na pelan secondary school lan pelan secondary school el chikilan nanak points luwoma tegi Driscoll ilakade Paing at Thurday. Sendri gubinloy na point luwa pela tasakta el fosma tapalyak lang ang isos yang naging na iplu siya mga in na akade may nalak siya seems ko fun na may nalak yok lalap si fun na to nage or makinyan kay sisifeng and panahan mas sila na like ino oana siya we na may simasamos la startless in commentaries and masil kaya kelem yung and I mean il sap katabel siya kalwan ni katabel ina kun kalwan ni nangamo pa ang kalima para il shredik sendrian guvindil exodus singal migos fosse nagisingal doluan na longul siya na supesi ilki kumintloy nage supesi ngan sama yak peke week lap mas matega just shower when next one take just shower when Thurday seba fos tapos kan yung ran pena fosing was tolu ilgen akketeyac EPS singan na ke on so siya ngay na siya if ako nakflat ya may siya ba nakflat singan na pa fosing al siya singal tolu ko in top floor singan pa mo nga ke si vena nga lima dinayin no we na chupe sikum ke akketeyac men nak singan katabela ko minakon kalmo ni katabela ko denen no nangamos siya pa nga sendri mga ka-week mat yok siya gawa na kum denen ako in kalmo ni kal nagisraming kalye la ka o nage ko sleep sa ramlal labis lipa na kat we ko was in sibakes makinyekot sham la siya nake may nanak siya ngayon
finninga finninga kan inin no kuden loin nag flat lash o masin mapin na sik nga fako yang ngain si febe na es maklage me nga kafu ke Fakir lapan flat lago flat lago nga may mana may di kung flat lago nga na singkat min nangam tayo ningin min tayo ningin ko flat lago nga liksyon na sang na singkat because parang rhetorical kasi siya sa mga just term kina mana sin smit inito nga nikin la fagas ben flat loman men kum si fe na kumpay tawan nga nikin minti nga pakat nga tina omniscient oana kat fa ka elit taw le men na kwa sho na nga katkan kaya pala siya sinsiye na katkan kaya pala kat na vin kadal le men na kwa sho evo katitari dake masima kaya kan jam kun oye madon gata na para siya para ka jam kun na kati jam kun in mo or lowos an ilita la mo diba ni siya pen jam la so main akes makiniya kum ke oye la kum nagipla na flat lash kay siya matlalalifu min katfin tiya akfasya oana ki long lang kat Ikapen pangape supermarket aske ona ke sikorin singaul sie samram gun nage kum il tram gun yok nage polak ages makin ye mwet nage kumin is kafalan lame singan kumin de akshikete nage mulo an video ye maton gat mit kumroy men ali men usia mwet anasu tipo na ikla nage akflat la kum gatitla nage kafasen na oye nakflat slash pan na singat Katakan na singkat, mula sa na siyosim na ka, nakatak fasyo oye singan, siya ismayata kayo. Di ba itsaye, maitsi pa ismayata kayo. If you don't know diya fala oye mo doon ka, nga pa ismayata, kaya kipatat na fake. May uniform, may kadil long singa, kadil ki nga mula, kadil ki akin si uye ya, hindi ka na akin si uye ki nga mdagi oye lak si fena. Ito spielen kada iwangin da sipe. Pangmalan kada fakla mao, kada lora mao siwas paye eko. Na ilusta ko sa mga fast kun aqua, kulyaklan kada, ilusta pulakin kolanalan kada. Na tibanay na nag-flat lakuma. Magawin lang nag-flat lash tel, kay siyamit. Nga ni kun laf gag-flat luma, ang gila sa mag-flat yan. Tasakta, men nga pa ako, so I have to give you the benefit of the doubt. Kung taka nag-alawak flat check cut. Men pa nga may feedback ko, kaya nga taka nag-yinalo, feedback lang ba na flat check cut. Naro, kipangan kinalo ko, ngayon na pa nga nanaklo kayo, ngayon pa na kinalo ko, flat lang ko, lush tela ka taka yimadan ka, at lumalo ka taka na flat check cut. Na kumpay ito na kumtenan, kung ako na kumtenan, Floco. Actually, kum na yamadan ka. Mayin, kum ko mitsima ako skata by ace main sewu. Mitsima siya ako skata na kasi ka mulai fero. Nagulong malap na siwas ko viewers lasha. Yok na sin tamlo yang ngayari lalosan. Dekir Trisco. We have actually yesing all got on like him dining. Tamil Liban. El Tokate pa host yung mga panang cut coin shut nam dining at tafel along lang kat nasin met lash met wias met Kosrae. Nagulong lab Tamil Liban after ko nagpela Dekir Trisco. Kulo malap tamil chelle. Kada somnal tikin nandako. Tikin narsam from Luman na umkaliya get ship roy. Global about tayo kundan sige ale me phone kun faklo was kan ale na yok tari pane ngangisingan pray ke unin kaksak la sa sangkalia may ale na yok na pay me ke kalia lowosan mago siya kalimingan na kabin faksilo madam shirley bangash ke bangar ka fakla along yo ras ko as ka beden som na ke nara sipeno nin kaksak la sa bangay kaila la sa na ke urek ma taga ko ko siya kalimingan kadinash ke ekulo pe ke
Kasta pe pusan sita mulguyash kan ki unsko alena fam and fale. Nakanna siya unsko. Noil chukena tune sa kuwa beats kalbini ke line ka no no wingi fe na begi. Umdali ke tamlin chingan mi siya kalain. Ani na ifalya falyang ilbayra alwin tawi siya. Ang apata ulala. Nada falyang na ke tata maslan siya we. Taltu yakra unsukungan ngale ngap matala siya. Long melem alwin tawi. Ke yesin Kon mi siya. ushishkim da long Am tangan wi kasilket ngawi kaksakin gat ke. Kung fa unsukan ay sa machen jingan las very special. Na tamlin si we are yeah. Further una we be adu sila kasya teacher antam pagay kasya. That was very special. Hello. Hello. Usakin na tayo met wiyash kan tingin nga prekali siya fly okay. Well, nakali ki pura ki pesi ko malap naklas wiya katagani bray. Kat sifil pe ta kana yetom kat flat lash inoana ki kat matayang na ki ta kani silash inge at nurshesyu kumin nakmanas. Most sinful was kinuknugin maun mas salom ay success payakle katinge most sinful was payakatla kikalangan madalo kinem lelakat na kewanon kaksakin komon soso kisbin ma wolacna pespesyakom akfashi lagi mulash kinem katata kadelte tuin kaksakin ko amen.